twaranasomanye cyane na biri nshaka imbuto nukuri kwima ushaka imbuto nyine babiteguwe none wagiye gukora ibintu bidateguwe nisibo kereka gusomana nawe bibara akazi kabara akazi rero nisi ndi muhungu twasomana mu buhe buryo nago nasomana n'undi muhungu sibyo kuko nta kintu twaduhuriye gituma dusomana na biri ntabwo ari gisabo nuko nyine bibari ibyo tugomba gukora muri icyo gihe ya kamera niyo mujyi wa muri ariyo mudu tugomba kujyamo kandi biba byateguwe neza nyine biba biteguwe none wagiye gukora ibintu bidateguwe Every story matters. Yes, hello my people, mumeze neza mbanje kubara musaba bakunzi ba STV nizera ko mumeze fresh. Jino wa musore wanya bashakora byinshi bigiye bitandukanye so ndi ngaha nje kuvumbura umuntu ari hano kugira ngo ibintu bigende fresh so ni Titi ndibaza ngasigira mbere ndashitse murabizi ni Titi mwige makina amareresi rero siku nyingi nta muvumbura uyu munsi rero ndaje kugira ngo bakorera akantu by the way shimira umufana wacu wari wese afise byinshi akora kugira ngo ibintu bigende fresh so impamvu imwe yatumye no munsi ndamunza kumuvumbura Titi nuko yahora mu dusanga kwanza ari biyashu yahoramwo ariko Imana yarafashije arabivamo rero navyo niyadukundira turaza kubyaga ko ariko hari ubundi buzima bw'umuntu udapfa kuvuga kiretse yo abitwemerera ko kandi tubibutse yuko amagara yacu si meza cyane abadukunda mu dusengere cyane kandi turabizeye nk'abantu bacu Ende kubania kudirisha fatira kuidirisha kwa jini njere rimwe na rimwe ntibakubona kubadi Titi love umeze fresh salama bro umeze neza mahaba ndindindi bro muzimya makamera wapi jena ninje kwindonderera Titi bro tibazanye kamera wakintu wewe uzana ufite kamera ko bigeze nabikomeje none nze kugutembera turabasheri turakundana Titi bro kweli kumutungura salama bro umeze neza ariko by the hari way abantu badakunda kamera oya none tubimusanzeho erega ugendeye Gisuma abapolisi bakaza gufata Gisuma bafatira hamwe mwese igisuma ninde none ntiwiyizi muvanji pole kandi n'umusheri wawe ariko bro umusheri se ariko mubandaye mako murarishana nabibonye ntibice bihagarara wari kumurisha Titi muhekea mupekea we nafashe pomade wafashe pomade reka gukreya ntacyo bandanye umuhakiye afata ukunguko muheke ubu rero keya ziraheze sawa je ndirisha nta musheri mfite murishanire ntimwako murarishanye ndakubwiye ko afite sheri hano mama we naje ngaha makuru yose ndayafise abanyarusaka by the way umeze neza utubabarire kwanza nitwaye kuje kugutungura wowe uyu nguyu ni inshuti yacu nafashe pomade wafashe pomade reka kwigirisha mwese ndafashe pomade kwebona kamera uyu ni okay fata hano oya just fata reka mukoze wa nuranyizuriye isawa bro nitwa gute bareke bibabwira bareke wansa gute bamazi uri mu makode ati ibyo bireke reka tumumenye basohote mumenya mu bishyize turazi ko ari umushiri wawe ko nta nidabibabwira dushaka kumenya izina rye babwira ko mfite sheri ubu rero uramwihakanye ndise birakureba ajya mahaba mwarimu ibyo birakureba twari mu biki muri babiri mu nzu kuba babiri se bivuze yego usigiti bro uratubeshe yari karansiga gapumade kubera ko nababaye ubahehe ubahehe je mba kwisi ariko ntuba muri urupango nsubirize kamadana n'intoki ndakwizeye mu gusubira mane wambagije ibindi bibazo ntacyo witwa gute okay abantu bakumenye uri umuntu ki uri umuntu nyabaki je ndi umuntu w'umuhungu wabibonye hamwe Murundi cyane yego ndi umurundi mvuka mu Burundi banyitwa Bilal
ariko amazina y'amatazirano banyitwa Billy. asanzwe abahe mu Burundi majaye mbaha nyene ibyo si birakureba ese we nta muzi zo gukora ikiganiro mu mutima mwiza birakureba haba hose ni ngombwa ibintu byose ndaye umuco ngo wamaye ndawe kwanza sinawe wawumaye we na mutima wako umufise ngo rero umubandanye muri ishana nibisanzwe sibisanzwe akufise umubogare ibyo birakureba ariko nawe no yigero swata unse ni bya rombo na nyamara abo nse ndakubwiye ko ahari ubundi uze waruvuze ngo tubundi uze oya njye kubaza reka ngubaze ni byari wambonanye n'abantu badasobanutse ikindi ibyo tubireke ntabwo yarasobanutse warahisemo mahitamo yawe nahisemo iki se yengeze mbabwira ko ariyo mahitamo yanjye ijya mahaba ukuguru kwari mu gikwembe indani mu giki mu gitenge mu gitenge indani reka mubwire ko ikintu kitari cyiza nuko wenda Imana ishimwe wenda ashobora kuba amenyereye urumva ariko muraberanye by the way ntabyo nzi ntabyo uzi kandi kubikubwira mahaba ni mambo wavyibushe pole sana kwanza pole sana iki pole sana tu habaye iki ukamvuruga ndabivuga pole sana okay merci bon hari hameze gute hari kiriya gihugu ni sawa ndakwiyamye tuvudeka twakubivuga bijyanye no mu yindi si okay nawamenye udasanga ukiri utarashika ku mugwa mukuru wahereye mu kijiji uri utaragira mu gihugu uri mu gihugu itekereza iki gihugu basi nzakindiramo gute urumva ariko hajya mu ntango hajya mu mashuri y'intango hari hameze gute muri secondaire hari hameze gute ndakwiyamye gusa rati iki kidudu gusa rata iki wavuga byose urumva gusa andi nubwo ukibona rata biri urumva reka kwigira nkuta umenyereye umwitashira ngo mvuge mu bu shushu ninjye kuvuga ngo bu izina ryanje rarizi niyo mpamvu ari gararitsinda bu bibi gabanya umuntu kumva rata nubwo iki ngiki kitesha umutwe sibyo nubwo atesha umutwe nubwo ari ikidudu niko nakita Imana mbabarire urumva ikirere cyane oya igikoko cyane kiri kuvuga ikindi duvuga wowe hari ibyo uri kuvuga ni gidudu oya ni igikoko like nta tududu tuba tugenda jewe ntuse ntacyo bitwara mba nyine oya nshobora kuvuga ikidudu abadukurikiranye nabo bakumva ikidudu urumva ariko mvuze ikidudu nyine sawa dududu okay ako uri ikidudu urumva ibyo turabire kuzabikata bijyanye n'ibidudu ezi nkata n'ubundi niki kikuzanye ariko hari ibyo wagomba uvuga ndahita mbivuga nyuma nitapaguye ndavuga nibaza ko nitapaguye ndavuga ngira gute niki kikuzanye okay icyambere nari ndagukumbuye caka bihanje guha pole amashuri warayarangije zana mahera yiki nenda kudefanga naragerageje twarira urize nanjye nacandira cyakoze reka mubwira udubuye nanjye mvuga ratabire hari ni ibintu bikomeye n'ibihe bikomeye urabizi na ndema sibyo ibihe bisigurire y'abantu si ngombwa ariko abantu bataho haya nababwiye ari amashuri n'indanje urumva ni ibihe bikomeye umuntu yararimo nawe urabizi sibyo ikindi nako andi rigizana ry'imbara n'ibyibagiwe ukwibuka bushushu bino uri mu mahaba ntabwo bikureba ndaza kugusobanura nyuma biro wariwe maze tuzoga wanyuma urumva nubwo uratana n'indi mu bikomeye ariko kino kidudu cyarabaye mu bantu wenda nka batatu cyabane cyobora gushimira nawe arimo uri kumva nawe arimo wa mbere nshimira urabizi sinakwiga muvuga nawe uyu niwe wa mbere umusheri wawe ije ntabwo bikureba by the way nice couple je uri kuntera isoni oya kumana ino uri kuntera udusoni yegetseho uri kuntera udusoni amafaranga nari burayansigira uri kumva warahabaye bro kandi warakoze sibyo urakoze gushima ibyo wakoze byose ntago twabyibagiwe kandi tubifite ku mutima asante sana uri umuntu mwiza uri umuntu ufasha
utitaye ku kintu nta bintu byinshi byari biduhuje ariko warahabaye ntabwo nari niteze wenda ko wahabaye cyangwa byagenda kuri kuko abantu benshi bahabaye barantunguye sinkubeshye abahabaye bose barantunguye mu bahabaye mu byo bagiye bakora ntabwo nari niteze ko ariko byagenda ariko nyine mwese aho muri mumve ko mbashimiye cyane mwarakoze ndi kukubabaza kubera amahaba byaryoje nubwo uvyona ntavyo bandanya rekana n'ubandanya tuyiganira uri kumva ndagushimiye cyane urakoze cyane nubwo atabirenze nakoze je ndashimye nanje ni byiza kuba meze neza ndi seriye ndabizi kuri seriye je sineka nta n'isafuriya mfise mu nzu ariko ufite kofi by the way sinakugeba ariko ufite kofi sinakugeba oya uri kofi yahagije singombwa guteka buri agakofi kabakeza uko okay ni sawa kushima ni bizi ico nagusaba nawe uzabikorera abandi bizaba byiza gusumba by the way turi abantu turi hano ku isi turi abantu atanu umwe yabivukanye ibyo afise uyu munsi kandi mbamona bijya bikeya nyene dufise nibyo dukwiye gusangira umugongo uragifise ikibazo umva mucaye ngaha ino haruguruye okay by the way nice couple yanyu imeze neza je ndayifana ndabizi hari ibintu biba biboneka titi izo care se okay yanshimiye je yanshimiye namukoreye byize ko ataramizo care nugira ikibazo nzagufasha hari ikibazo ufite yo kurugunya titi niyo care uzomfasha oya kuguru kuri kumurgira ngo mubyigire oya ubuse tuvuge ko yari umubyibuho wiwe oya ko yari umubyibuho byukuri aragwa ariko nice cup urabona watangiye wicaruko ubuno wamaze kumiruka oya nje kwegama uguma wegera igihome kiri inyuma yawe kubera uza kwegera no kumugwa kandi negamye hano titi wishakisha impamvu hata abakozi ba titi aho muri hose andi ntabashuke uyu mufaniki basi mwihakane twumve umwihakanye camena maba navuye gukaraba nyihera mbe nirira ntandazi ntaguha mu kuboko arakurisha mahaba ndindindi turi ngaha udusoni turaje ariko n'umusaza atinya nyine ubuje waninya titi amabuka yanyegeza ariko uramwishimiye by the way ariko ndamwishimiye mubanye neza nta kibazo dufitanye urukundo rwayo ni gwiza sibahonga ni muri abagenzi turakundana urukundo rwayo ariko ni gwiza mwataye gukundana ryari mukimenyana iyo muri mu rukundo rurerure ninde kenshi akunda kugora uwundi urukundo rurerure iyo basi muri mood nziza nyo twabasanzemo uri kumwakira urakeka ari ndabayishimiye kurusha ubundi nago tugiye kenshi ninda kunda kubisaba ubundi ndamwishore tuba turi ku rugero rumwe kuko turi n'abagenzi bamwe abantu ba mbere b'abagenzi n'abantu bakundanye ariko ntacu ninda kunda kubisaba ubundi hagati yanyu babiri ndabisaba ubundi kenshi bwa mbere asaba iki donc iyo mugomba kubonana mushaka kubonana kuko abantu mugura baravugana sivyo mugenzi wanjye tubonana ninde kenshi abona ubwira urazi nshaka tubonana hagati yanyu wewe kuko ndazi uramukumbura cyane nkaho uri umaze iminsi wamaze hariya ku ishure muri interna nimba ari iminsi 3 zine kwezi wavuyeyo umukumbura reka mbwestere natitamenye mbiri nyumva andi yazaga hariya hindira yazaga ku kigo ahantu twigaga numva yahagera hamwe aha hantu ntabwo ari fresh hano reka muri dukunda kwicara kuganira ntabwo ari muri kwera kuko hari ahatsaga hasa abantu bakita bavuga ati amasaha yageze mugende bakabirukana so ndavuga ni wewe ingo tujye muze mbere kandi tuganirira njye na sister na n'uyu nguyu ndavuga igihe usa mbere kandi tuganirira inyuma nyine tuniyicarire hano hatari n'abantu benshi bro yapfaga kuhahagarara
umutima umeze gutya avuga ati je ngano gose ngabanyihenze ko nanje ko ndi uko nyine akagira ngo nibaza kwinjiza ngo baze bababwiye ngo mwinjire ngo bagahita bihenda ati nawe injira niyo yaba amasegonda 5 ndi hari ahantu oya napfuma ngurisha ibintu byanjye byose nasigara mpagaze gutya ndi nkatangira azero ariko sininjiremo n'iminota uri kumva man niba ari ikintu nabonye atinya iki amashuri uno mugira umuntu nagushimaga ariko umunwa wawe wenda ugaye ese titi jewe na Biri watangiye kumenyana nande hagati ya je na Biri watangiye kumenyana nande namenyanye nawe ubwa mbere ariko ubu nguyu ari guhabwa izikeya ewe abantu twarahombye no narababaye yarababaye zikeya ariko ariko mubwire yarababaye muri no minsi ari hano ntiyahora guha keya azitangwe uzi guhubu rero no ntuvugira ibyo navuze ibi wabonye bisa n'ivyamaho canke n'ibizohoraho kubadime uri kuravuga neza gonga chese uri kuri kamera no ariko sinavuze nabida ntabwo navuze nabi avuze ati ibihari kandi kabisa nibyo none ibihari ni muri inshuti se nawe wiyagiriza iki cyangwa wamukunze no okay titi tureke black sivyo nkorohereze umutima wawe usubiza mu kibanza cyawo Biri byukuri tureke guca ino mufaniki Biri ni inshuti yanjye cyambere sivyo Biri ni umugenzi cyane niko navuga urumva hari byinshi duhuriyeho icyongeye ni umupatiri wanjye mu kazi okay bishitse ubiriza kwanza winca mu ijambo turakorana dukorana amasinema urumva ampisi no muri izo sinema kenshi usanga twakinanye urumva ugasanga nyine Lore dufitanye n'ubundi niwe tuzifitanye urumva ko uko twagiye dukinana cyane twagiye tumenyerana birenze okay mutaramenyerana byari bimeze gute ubu mwamenyeranye bimeze gute no tutaramenyerana reka tutaramenyerana andi erega jewe ufisa akazi kamwe niko kantunze tutaramenyerana subiza no yabajije rero agaba gisubiza ndi bafite umunwa mwinshi mutaramenyerana avuze ati mwahavuye mumenyerana okay tutaramenyerana mwari mubanye gute twabanaga gute ubu rero mwaramenyeranye nyine oya twabanaga bisanzwe muri sanzura oya nese wakwisanzura ku muntu utaramenyera ure muramenyeranye sasa sawa ndashobora kumwisanzura aho nkamubwira ariko byarane ko ari wakweza ibintu byo kumenyerana niwe wabizanye uzi icyo nakukundira we ntubeshye uvugisha ukuri ubu ngubu muramenyeranye umugenzi basi mumenyeranye cyane suko ari ploshe ni mtu wako wa karibu kwa Kiswahili ndio hivyo rafiki yako wa karibu basi kandi nanje ari hafi kamera ariko ikibazo warubajije reka ndacishura nubwo ndamuyishurira mu kibanza cyawe murafashanya mufasha abonye amagambo tutaramenyerana twari tuzinanye nk'abazinanye ku majwi na ujyane naka okay ariko ubu hari akantu kahindutse kubera urumva ko umuntu iyo mumaze gusangira akazi hari umwanya muremure kujya mugenda muraganira umwanya muremure umva yuko tuguma twegerana cyane umwanya muremure niwo udusaba kubana hafi byo kuganira ku by'akazi niyo mpamvu rero novuga yuko ubu dusa n'abamenyeranye kuko duhujwe na byinshi autre côté urafise umusheri basi uri en couple wowe kundewe icyo kibazo nawe tari ikibazo bisa nkaho ntacumvisha ntiwumva ku murango cyo gusubiza basi nacumvise ariko numva byananira ufite umusheri donc uri in couple n'umuntu basi ntitumuvuga izina cyane tunamumenye je ndamuzi ariko arahari uremera ko ahari okay
ntaco reka ndakorohereza mbese ndakuruhisha ndahinduye ikibazo aho abantu batahuye mbega nimba nk'ubu ahari ababona gute wowe na Titi yakira gute ubugenzi bwanyu imigenderanire yanyu uri kuragira watahuye ariko ubucuti bwanje na Titi muri abagenzi ariko nta mukobwa n'umwe adafuha iyo akunze mu busanzwe umuntu afuha bivaye nuko abazi uwo babanye imyifatiro yiwe canke uko babanye nawe aravyakira muri namba ashobora kuba nyizeye arazi neza yuko gusa amaso hayo hateye ubwoba urumva abazi neza nyene ko turiko turaganira ivy'akazi kandi urumva ariho inyishu bayitoye Titi ufite se uwo ufite umusheri njye ntabwo bibareba urabizi ko njye ntabwo tubiza nisobanura ivi na ivi ntabwo bikureba njye urabizi ko ntabwo bikureba ntabwo bindeba ariko umusheri wawe biramureba niwe yarumye ndakubaza aha arabizi okay niba hari niba atanahari tuje mu ishusho ry'abandi bantu bose tuje mu ishusho donc mu vie sociale ubuzima busanzwe jewe nawe tureke biri wenda mvuze biri umengo ndi kuvuga impamvu ndi muri kumwe dufate jewe nawo biri adusanze kugira twari twicaye ntihabura amakenga y'ibice na 2% sivyo ariko umuntu aza gutahura atahujwe n'abantu muravuga ati muri inshuti muriye mu kazi ndetse n'abagenzi kandi bibaho umuntu wese burya afise inshuti afise umugenzi bahuza turarutana abagenzi barasumba hari umuntu bamuhuza cyane hari n'abandi baba abagenzi bakaja no mu bindi murumva byoshika mukaja mu bindi hasi mbaze neza murumva byoshika okay biri agukunze agagutereta wahitamo kumwemerera cyangwa wahitamo guheba ubugenzi bwawe ngarankunda nubwo arantereta ibyo n'ivyashika ntago birashika uzabimbaze byashika none uramupangira wewe ntago birashika cyangwa arabikubwira wanza kubyemera ntago birashika byagoje murabane gaturi basi murabane mu maso umwe wese asatora inyishu mbasi murahuza abibarimwo by the way muraberanye nubwo mudakundanye basi mvuga uko engera murabasha Titi wafatitse mani okay tuje mu kazi ni giki niye tandukaniro ryawo na biri iyo muri gukinana litandukanye no kubandi tandukaniro rihe hagati yawe n'undi muhungu cyangwa nawe na biri tandukaniro rihe icyambere nuko dufata umwanya munini wo gukora repetition nuko nakubwira wo kwitegura ibyo tugomba gukora bitandukanye nuko hari ahandi ashobora kuguhamagara ngo biri cyatiti ingukine hano sibyo uragenda ntabwo uzi abantu muri kumwe ntabwo uzi iki kubera bagwaye script wowe usoma script umunsi wo kujya watournage uragenda wewe usange babantu kuri set sibyo murahita mukina mutamenyeranye ahubwo gukura umwactrice irifo gukora ibyo bintu baguhaye kandi warasomye ama script urakina muhuriye aho ngaho kubikina kose ariko biri n'umuntu tumenyeranye n'umuntu kabisa muramenyeranye ziho ngaho n'umuntu kenshi duhorana sibyo duhura kenshi tubonana kenshi gashoboka urumva kandi ikindi no muri repetition dukunda gukorana cyane sibyo rero ntago umuntu nk'uwo mukinana ibintu bibarimo apana ibintu byo gushakisha donc ukina ibintu byanyabyo ko nyine bibari ibyanyabyo ibintu byarimo tu dukora ibintu byanyabyo ntabwo dushakisha ntabwo murinda na repetition nkeka mwigira kubera abandi miyo fone bari kumamagara muri sera muri to numwitabira imbere ya biri nafuwe inyuma yo kuvuye ku ishure nturasubira kuboneka mu kindi gikorwa ndakeka ari uyu munsi ubonetse kandi imbere akaba n'ivyo witegura kandi gute kandi uri gutegura muri ko mutegura na biri ibikorwa nyabaki bishobora kuzoturyohera twege abafana b'ibikorwa byanyu okay cyambere dufite tournage sinema turi gukora sibyo wenda navuga turi gukora bashaka bazarebe nta kibazo so akenshi dukunda gukora kuri radio films niho hari amafilme yacu iri gusohoka kubera ko nagiye kwiga iyo seri twakoraga itararangira rero ubu bari kwikora
gusa nyine biba byiza mwamuriho kuri RG Films mugakora subscribe kugira ngo n'ibintu bisohoka muzame link nzayishira uri kumva kugira ngo nizinasohoka muzaye muri tayari mubone nuza notification tuyibona niba ushaka gukurikirana ibikorwa byacu mutubwire ati no kubikora neza sigara ako tubikora neza yes kandi murabera tiko turabikora neza iciza ahubwo hasigaye yuko abo tuvyereka nabo ko bavyakira neza uburyo bavyakiriye ikindi kenshi ndabona watuziye ariko jewe ubundi ntangura nabi nkarangiza neza sivyo bro ariko mu kurangira utangira ntangura nabi nkarangiza neza ko urangiza neza yeah bien sûr ni nkuko nawe we wese kubera utangira nabi utangira byanga utangira uhatiriza utangira ahandi kukubaza oya kugira ngo nyine nge ndikundi kukubaza nihe mpamvu utangira nabi biba byanze ntangura mbaza ibibazo abatumire banje bikabakoraho kumva utangirira ku batumire bawe ukanabara okay go ahead twakomeje urakaze ndaki iyo si urayizi cyane oya twikomereze uraryoye ugamahaba ndindi akusha ibaze ariko titi niye seno utakina isa nayo butinganye kuko nanga batinganye n'ibisa nkabyo porno nayo ayaki ntawakina ariko gusomana nibisanzwe ya nibisanzwe twara nasomanye cyane muri iyo film nande na Billy iyo uri gusomana na Billy ufilinga kumwe no gusomana n'undi muhungu nisibo kerega gusomana nawe bibara akazi kabara akazi rero nisi ndi muhungu twasomana mu buhe buryo nago nasomana n'undi muhungu sibyo kuko nta kintu twaduhuriye gituma dusomana gusomana na Billy ntabwo ari gisabo nuko nyine bibari ibyo tugomba gukora muri icyo gihe ya kamera niyo mujyi wa muri ariyo mudu tugomba kujya kandi biba byateguwe neza nyine biba biteguwe none wagiye gukora ibintu bidateguwe dusomana kubera akazi kandi abaye mujye kwe muri mukumasho muhekiya Billy vraiment okay twatsinge rero umunota umwe turahita turangiza ikiganiro. By the way naravyibagira ni Raj Films niho bakinira films bakinira bacisha amareresi yabo jewe umuntu wanyu ndabasaba mu bashigikire. By the way umuntu wese akora kugira ngo aronka abamushigikira abashigikira jewe muba bashigikije ntaco mpomba ahubwo ndishima nifuza kubona twese turi gutera imbere. Rero umuntu wese ari kuri televiziyo yanje nkunda yumve ko bakibatinga neza ndumva yuko no attendable hinge gato umizuko ahubwira turi guhamagara abantu kwanza baze kuri Raji Films ibi ntibirimo gato yahamagara ndi kugaburi ari sho ngomba tubahe tugomba kwactinga mu munota umwe babere nyine bazi kwactinga kamera data wanzufanye no none tugomba kwactinga reka twactinge man umunota sibyange ndi gutanga tanga ibyawe kandi nubundi wabitanze n'ibyawe ubundi reka nkwereke shira ku munwa umurishe gato none se ngende kwactinga turi kwactinga umunota umwe ntabwo uri kubactinga none se turi mu acteur we mu actrice none kwactinga mu buryo bwose ushaka actinga rero digawe n'ibipanye nije ndaguha sene gende umudere murishe man Emmanuel Demari imana arenze ko ari inkuru apeti akana mbona mbizi apeti merci ako nari ngereka ngo heda wow nabwo ngene nakukimana tagwaka iyo man urahiye birangiriye aho hari ndarahiye urakoze ndarahiye yo I'm sorry titi yo nizihe ngeso birafise ku buryo umuhungu mwokundana canke muri mu rukundo wifuza ko yoba zifise ubumbajije neza nizihe ngeso afite umuhungu mwokundana canke mukunda wifuza ko nawe yozigira ya itambira aranyumva aranyumva kunyumva like so kunyumva musobanuro aranyumva tu aragutahura okay arantahura arakumvira mu kirundi sibyo aranahura kandi no mu tuganira tugahuza sibyo ikindi navuga aranyubaha buryo umuntu kubaha
uburi utewe ishema nawe aho uri cyangwa icyo wakora cyose uwo muntu aba ari umuntu w'ingenzi ibyo birahagije biri n'izihe ngeso mbi umaze kubona kuri Titi umukopine wawe cyangwa se umukunzi wawe utokwifuza ko azigira kuko nta muntu umwe abura defo je imwe ndayizi utayivuze mugenzi arakara cyo kintu maze kumubona ko gitumye kiba nko kuri sino citwa idefariko no sinzi uko no citwa gusa arakara icya kabiri akunda umwanya cyane sinzi ko ari defo sinzi ko atari defo cyangwa ari karite icyungene umubona umushiri wawe wo kwifuza ko ageza ku rugero rwiwe mu gutanga care cyangwa yorenza ko gato cyangwa yogaba yashaka kuba yarenza cyangwa agaba atari cyangwa ari hagati na hagati ntake yagira we ntake yogira twumva uko nabivuga umva biragoye umuntu umumenya ikibazo kinyishuri kuko niwe wiyizi ngene murabana sha yewe wow niwe babajije so ngekara ngo njye babajije no niwe babajije aya musanze nimba uko amake yari ariko ameze no kuwiwe ivyo yabankorera nivyo bitu gusa biri hejuru sana afise care n'imenya cyane usanga bari mu vyo wamuhevye kweriza ikiyazo w'umukobwa kandi umuganda amaze kubona karishima mu bantu arazi gusomana umuhungu asomye umuhungu afite umushera itumuheba rero ndagusaba bro uzakora ikindi cyaha cyose ntuzakwemere usomanire muri sima ngo twarasomanye no warabivuze wewe nabivugiye hese wowe wemera se wowe byino ngiye nabivugiye bakunzi ba yarabivuze cyangwa yarabigukoreye oya ntaje yankoreye cyene wakwemera yambwiye ko hari mwidawa muri bizu ayo so yabonye ubundi se Titi je nawe dusomanye ninde yabagize amahirwe ye wabugize mbega amahirwe abugize baze gusomana nk'icyamamare jewe nabagize amahirwe cyangwa niwe wabagize amahirwe ariko niwe wabagize amahirwe jewe kubera wavuze yuko bimeze neza oya ntabyo nshaka ibyo bimeze neza bigumane ayo mahirwe nayo nguhaye yo nanjye amahirwe nayo nguhaye rata nayo nguhaye ndabereka ka message wanyandikiye yo kerekana andi message ya nyuma ivuga ngo nshaka imbuto oya umva message ya nyuma nukuri kwiba ushaka imbuto imbuto niki nizo mwita imbuto nizo mbuto ngiye ko atari message ya nyuma wabingiye kuri call oya kuri message nagwaye SMS oya wabingiye kuri call taranayisoma reka ndeba ahubwo zanakira umva se ahubwo cyangwa imbuto aho uvuga ngo bu ndagukumbuye yeba iyo message yizanye buri munsi maramukumbura kandi uzumukumbura oya sometime kubera nifite nziza isigure yuko navuze iwawe ahize oya nawe nuka kabye ibyo se bije gute jewe ayo mahirwe nayo namuha ahubwo ayo mahirwe nayo namuha nukuri nta bizo yanyazi nani yazamenye umunsi umwe sa okay ase waje nyumva yafushye no batana mpamvu yari ugufa ariko abafana bacu barafise ubwenge yagiye kumva ubundi uri kwisigura se kubera iki oya impamvu ndi kwisigura erega iri fo ku inshuti yawe yibwira byose andi ni umuntu wanjye nyabikubwiye bikirana amabanga ni umuntu wanjye ni umwana mwiza ariko anesha umutwe ibyo by'ibishye mu mutwe atesha umutwe aha ariko rero tunahura gato nta kintu duhura gato uziko apare hariya ku ishuri yarari je tutari bwire duhura tazo tukora ikiganiro cyagiye tukivayo uwo munsi rato twavuye hera baraje turaryama urumva bigeze nka saa tukiva hariya ku ishuri nakaje turaryama bigeze nka saa mbiri ndabwira ati mani ndaranyishe mani ntabiri ijana nari mfite uko reba ya mahera wansigiraga ngiye no kubivuga nake urumva amahera hari amahera yaraje akansigira uyu nguyu urumva mwese nyahereza abandi bana twatiye kumwe batizende urumva kuko bari basigaye nta muntu bari kumwe anjye babitagaho urumva mfata transport yonyine yo kungeza hano sasa mu ijoro inzara iranyica
kwanza nabanje kujya hariya kuri biro tugenda mpava maze kunywa amata n'inuze nyine dutashye ngeze hano mani numva bigeze saa 2 inzara iranyica pe kandi nawe urazi resitora wari wibereyemo urumva no kugutesha umutwe nawe ntiworohewe aho wari uri niko guhamagara ati ndamubwira ati bro ndashonje urumva Rambaza meze ute nambwira inzara iranyishe wallahi sinzi ibyo abanyandikira ati twasohotse turi mu rugo nakuhaye message ndambwira twasohotse turi nahita muhamagara acha mamagara kuko nabwo arabizi ko twasohotse yari anambwiye ngo ni tujye gusohoka tuzamubwire nasohotse ndi kwihuta ngo atansubizamo bitamfata taxi raho ngaho atagusubizayo urumva mutamfata taxi raho hafi kujya ubu ndavuga nindindira guhamagara andi ngo ngwino dutware yaratubwiye igihe muzasohoke muzambwire nze mba tware gusa nicyo cyatumye namuhamagara ndavuga nintinda bakisubira dufata taxi turaza kuko n'amahera arahari bro nimubwira ngo twagize pe byaramushimishije acara amamagara ambwira ngo merci kuri SMS mayi byishimo gusa bimeze ndamubwira turashonje nzaratwiye wallahi sinzi aho yarari gusa byamufashe iminota nka 30 burasagezemo sinzi ahantu yarari abaraje muri ako kanya twari turi kuvugana acha tujyana ahantu acha tujya kurya ubana turarya turanywa arongera dutahana atugeze muhira urumva rero nimpamvu mubwira ngo ni umwana mwiza pe ariko nanone atesha umutwe kazima atagutereta ninagutesha umutwe ndagutereta nkatesha umutwe nk'uraho niho amarara amakosa ndagutesheje umutwe nagutelefone ukankupira wanze umuntu telefone abo ushaka iki kandi ndagutesha umutwe ye nagutelefone nkubwiye ngo ndashonje muvandimwe reba ko wigenza wongera kuguhamagara nkubwira ati buriya unzaniye naka kanryohera urumva sibyo ngo uhamagara nkubwira ubundi nkongera kugutelefona nkubwira ko ndashaka naye ndaguhamagara mbwira ati nakubwira ko ndashaka kujya imbere ya kamera muri no minsi je ndizana ko ndahazi kamera urumva nabyo ni ibindi bintu si wa mutwe mubwira nesha uwo mutwe nzawugutesha cyane biri wifuza kugera he mu myaka 3 mu byo urakora no munsi muri domaine ya cinema iyo umuntu ariko arakora aba yifuza iterambere ariko hari igihe tuvyifuza atari rwo rugero rwacu cyangwa atari ico gihe cyacu Imana iba yadupangiye ariko mu vyo nifuza jewe nsaba n'Imana yuko yonshikana numva yuko noba Imana yo ntambukisha indi ntambwe ndende yahondi ubu Imana izabigufasha amen murakoze titi ahafise kugira ndushaka kwamenya kubera afise henshi hari gihe abashaka kuja muri Omani hari gihe abashaka Mana mwishira uri ubyo by the way ndagushimira cyane biri wa muri make wa twubashe ubahana akazi kacu kuko yabo ubundi ari n'abashaka kudukubita kudusevya ariko si kwa bikoze Imana guhezagire ishiro aruba Imana guhezagire okay nanje ufise n'umudemo mwiza okay ufise umugenzi mwiza ariko thanks sana nanje reka ndabashimire kuko n'ubwa mbere nkoze ikiganiro nk'iki nanatunguye kwicara niyo TV ya mbere ni AC TV ndanabashimira cyane kuko nico kiganiro cya mbere mu mateka nkoze okay merci namwe urumva ko kuza byabaye byiza gusura nani ubona shaka ubukobwa bugiye gutangira okay mwakoze cyane dodo mwakoze cyane namwe ndabashimire asante sana yego n'abagenzawe nabonye ko muba ariko muratunganya nongera nsaba abafana biwawe n'abatiti tuvisho nanje bantiza amaso uzabakora ibintu byiza nzi ndabakorera ivyo bifuza yes yego bongere bagushigikire bashigikire meme n'abagenzi bacu bari muri urugendo dusangiye akazi cyane gose titi wewe ndagushimiye Imana guhezagire kamaze mukana kamwe sibyo kamwe kabyara dutandatu kamwe ukunda se kamwe umva banze kumbwira akantu kamwe ubwo nyine ni kaba prolonge ubwo nyine nakundi gusa ni kamwe ngiye kuvuga abantu muri byishimo kiganiro sibyo ntabwo nabwiye ngo biri n'umugenzi wanjye ntabwo mbabwiye ngo mutangire mwibarishwe andi duhe nimero uwo muntu tumubaze uwo muntu cyaze niba uzi ko ari ukumubwira ati hano hari sinema mbona role nziza yakubera dukine sava abandi biri we ntabwo ibyo birimo
namumenye izina nisaba umuntu yuko agusaba inimero uzimwe kuma abantu ifu yuko tuganira n'abantu batubwira urumva apana bakobwa no sinavuze abakobwa ariko ngiye nivuze abakobwa abantu okay abaho nanjye navuze ati abantu bakazi munashaka kumubwira ati bro vipi aho ngaho biri ibintu ni wane sibyo komereza aha twabonye filime zawe twabonye ibiganiro byawe twabonye urumva aho nari ariko abakobwa bakubwira ati manira mujama ndabona ntazi wamaye nimero ze aho ntabwo ari byemerewe kandi numbaza impamvu murakoze cyane okay mahabandindindi shut up guys bakunzi bacu ba STV turabakunda cyane so utu n'utuganiro mubona atahani mwo dusanga atari wanje honyene tuganiro tuba dutuje turyoshe tumeze neza turi mu tundi tuntu tw'ubwenge nk'ubu amajambo bahereje ko munuvuga ari jambo rikomeye cyane abakobwa bazati uyu mubro nini ni penamba sindabahe ariko abahungu bakazi ngo ndabahe muca mutahura kwishure nabatwaye mu bwenge aheruka kwishuri yaho ndazi abantu banje batahuye ariko ndamushimire titi ku mutima yagize ikintu ndakivuge si umuntu wese azogushimira en plus dosa imbere ya kamera brother nivyo nari nibuka nahise ndavyibuka kuko ni gake nkora ikintu nkacibuka ariko iyo ndakaje ca nibuka ico nagukoreye cyiza biri nani sorry anti nkuko nagushimiye nyitabiri oya sawa mama okay nkuko nagushimiye sibyo nago narika gushimira Large Media wavuze muri nuza bajya banirira urumva nyamavu nkubwiye nago narika gushimira Large Media ibe Large Films ibe Assertive urumva mu bantu bane mvuga bambaye hafi navuga abambere harimo Large Media sibyo nshimira cyane CEO wanyu yarakoze cyane kandi ni byinshi yakoze Allah abari uzamusubiza ngira kintu afite cyo kumuha ariko warahevye dini umbiriza ibyo nago kureba icya kabiri ndashimira Assertive urumva mwarahabaye mwarakoze cyane nta nabandi ni babiri gusa mani kubera yuko abo bane navugaga gushimira bari muri Large urumva uri kumva Large muri rusange nibo bambereye abavandimwe nibo bambereye inshuti nibo bambereye byose impamvu nshimiye ase muri rusange urumva nuko wahabaye kandi ni yawe n'abantu bawe urumva warahabaye kandi ndabizi nabo niba bibona kuko ntabwo ari abanzi banjye turakundana sibyo ya muze munsure muzane na burya ndakina bagurakeye baze bagusura baze bansure uvuye ku ishuri muri make avuye ku ishure muca mwumva iyo teme yavuye ko baoregi hariya kwa bande oregi niba yizanye ndabashimire cyane gusa ntiyashitse muri universite ariko naho yagarukiye kuri secondaire yarayimaze narangije secondaire habura kwa kundurangira secondaire uri kubona university guhumurira iguhe yaguhumurira ugomba kwinjira nikuvuga yasohotse nk'umusaza bamubwira umunsi wo gusohoka basohotse nk'abantu mengo ntibakwije mu mutwe tugahagarara bahita batubwira tugaruke ariko Imana ishimwe muri ujya mwanya mutoya twafashe turabyitaho bikarangira bigenze neza kuri twe biratwishimiye kuko iyo banaye muri university kabara kandi kazi byari kuva binaduteranya twari kuruha man kandi nugiye ngo ntabwo namushimiye ngombishe mvuga ngo oya biri urafisa amasystem oya impamvu biri namushimiye ndashimiye Large Media kandi nawe ni umumemba wavuze ko bari mu benshi musanzwe yafatiye muri rusange ariko by'umwihariko nawe arabizi ko muhandaza kameme by the way karangirize kuri jambo murabiranye cyane nongera cinema muzategura yiwanje nza muzanza abandimo iyo cinema muzakina mwebwe abandimo njya gukina umupira nabandi ni umukinnyi w'umupira okay thank you so much STV genda umuntu wanyu kabisa murabizi kandi genda buba cyane ntabwo nkunze gusaba umuntu agire subscribe ariko reka nshimira abamaze kwigira abatarayigira Imana ni yabakoreramo ibikorwa byanje ni byabaryohera muzoce mufyonda subscribe mujye mureba ntari apana ko barinda kukuruhisha ngo gira subscribe no wewe umutima ugukundiye muri wabona nk'ikiganiro kikarebwa wenda afungiye cyane ikiganiro kibwi n'abantu nk'ibihumbi 5 afite subscribe ijana ayibonye eske akanya ufata wowe tuke tunareba umwanya ufata wo kureba icyo kiganiro cyose urumva
ufashemo amasegonda ni isegonda yo gukandaho sabu gusa yagufashije byakutwara iki nako kuba umufashije ndabibutse ko titi TV show yarahombye ntabwo nahombye yaratana n'indi ku ishuri rega niko guhomba nyine genda wakidodo ariko muri no minsi ndaje ndabizi ko muhumbuye kandi muramubimbwiye ariko kuba muhumbuye hano ndadahari mwamboye Fabi mamagara uwo mudemu witwa Sandrine Sando yo Sando yavuye ku ishuri abyibushye ameze neza ariko mwarakoze biri ibintu naryaga ndihariye hano nsigaye mbibuka niba abantu bari babaye tukora akantu usubire niba abantu bari babaye Sando bamubwire Sando ngwino gahoro umuntu wanje ngo nije mwubwire mu matwi Sando ku ishuri wahabonye gute se n'uyu ari ku ishuri uyu mubona ku ishuri hari ameze gute segonderi yarangiye neza ariko wavuye ubyibushye wajyaga neza urabona narabyibushye bagusubizeyo aya mani hari ahantu ntabwo nahasubira tu wapi nashyiza cyane umeze neza ariko subi kubibona uzagaruka vuba dukora ikiganiro njye nawe ugashaka sheri nkwambwiye arakubeshya kandi sheri turi kumwe ntabwo nshaka sheri umva arashaka sheri Sanda ashaka sheri mu bantu bawe bakurikirana ACTV sibyo urumva nta muntu wamushima kwere ngo yijyane ndahitamo azanira inkwano gusa azana inkwano gusa sibambo uhita unyandikira nimero yawe ndahita abana abantu bose abatesha mutwe umwana ushaka abatanga amafaranga oya abana amafaranga si urukundo mwana mbuzi ko amafaranga ari urukundo ngiye ko bire arakeye hari amafaranga afite Sando nzakurondera umushije twagucuze yereka nawe wari wagiye ngamugenzi. Thank you so much STV. My name is Andy the M's, Mr. Solution, Mr. Emotion. Ndongera kukwikaze mu bindi biganiro byacu. Bye, ijoro ryiza. Every story matters.